Hari mu mwaka w'1939. Imyaka 82 irashize. Umudage Adolf Hitler yateye Polonye mu burengerazuba. Hashize iminsi 2, Ubufaransa n'Ubwongereza bishoza intambara ku Budage. Intambara ya kabiri y'isi birambikanye. Ubushakashatsi butavugwaho rumwe bwatangajwe nyuma y'aho iyi ntambara irangiriye mu 1945. Bwahinduye imyitozo ya gisirikare muri Amerika no ku isi. Nyuma y'iyi ntambara ya kabiri y'isi yahitanye abantu benshi mu mateka, abarenga miliyoni 70. Igisirikare cya Amerika cyageze ku mwanzuro utangaje. Ntago bishe bihagije cyangwa se bivuzwe neza, abasirikare benshi ba Amerika ntago bakoze ubwicanyi. Ikaze muri iki kiganiro, iyi ni Pukka Media, naho ngewe ndi Denise Ishimwe nk'ibisanzwe. Mu itsinda ry'abasirikare 10, ikigereranyo kiri munsi ya 3 ngo ntibigeze barasa imbunda zabo na rimwe, kabone nubwo babaga basumbirijwe n'umwanzi n'ubuzima bwabo buri mu kaga. Ibi ni by'umwe mu nzobere y'umunyamateka mu basirikare ba Amerika, Brigadier General Samuel Lyman Atwood Marshall, uzwi cyane ku kazi ka Slam, yagezeho mu bushakashatsi butavugwaho rumwe, aho yanditse igitabo yise Men Against Fire. Ibyo yanditse byaranenzwe cyane, bamwe bamushinja kubeshya. Nyamara ibyo yanditse byazanye impinduramatwara mu myitozo y'ingabo za Amerika. Ikigero cyo kwica. Uwo musirikare yanditse ko uyoboye abarwanira ku butaka yamenya ko mu gihe ahanganye n'umwanzi, abarenze 1/4 cy'abasirikare be ari bo barasa umwambi nyawo. Wavuga ko 75% batarasaga ndetse batashoboye guhangana n'umwanzi n'ibikorwa bye. Avuga ko aba bose babaga bari mu kaga ariko nyamara ntibarwane. Marshall nyuma y'iyi mibare yaje kwizamura ayigeza ahubwo kuri 85%. Kuki ingabo za Amerika zari mu rugamba mu Burayi no mu bice by'inyanja ya Pasifika zitarasaga cyane nubwo zabaga zugarijwe? Marshall avuga ko hari impamvu ebyiri. Avuga ko benshi babaga bashaka ko akazi kose gakorwa na bamwe, kandi ko amajyambere yatumye abanyamerika batinya gusagarira abantu. Ibyo bigatuma abasirikare benshi birinda kurasa. Yanditse ko abasirikare bari bakeneye gutozwa kurasa mu ntambara, badatekereza cyangwa baha umwanya wo kuganzwa n'amarangamutima. Umwanzuro we wari uko umunyamerika ari umunyamahoro. Watumye hashyirwaho tekinike nshya zitoza abasirikare kwica no kubavanamo umuntu ku rugamba. Umunyamateka w'Umwongereza Dr. John Kagan avuga ko intego nyamukuru inyandiko za Marshall zitari ubushakashatsi, ahubwo yaragamije kwereka Amerika ko irwana intambara zayo mu buryo bwa ntabwo. Ingingo ze zari zikomeye, yari afite ubuhanga budasanzwe nk'umunyamateka mu kumvisha no gutuma abantu bemera ibitekerezo bye bakanabishyira mu ngiro. Marshall nawe ubwe yavuze ko ubushakashatsi bwe bwatumye ikigero cyo kurashisha imbunda kizamuka. Akazi ke yagakomereje mu ntambara ya Korea, aho yatangaje ko ikigero cyo kurasa ku ngabo za Amerika cyazamutse kikagera kuri 55%. Muri Vietnam ikigero cyo kurasa cyarazamutse kurushaho. Ubushakashatsi bumwe bugaragaza ko 90% by'abasirikare ba Amerika barasaga imbunda zabo ku bantu. Marshall yatangije ikiswe kubaza abarangije urugamba. Yajyaga ku rugamba akabaza abavuye ku murongo w'imbere w'intambara. Avuga ko yabajije abarenga 400 bakiva ku rugamba, akanaganira n'abandi bagize uruhare mu ntambara. Aba bamubwiraga ibyo bakoze mu mirwano ariko batamubwiye imyirondoro yabo, maze akabyandika. Abamunenga ariko bavuga ko nta kintu na kimwe yandikagamo na kimwe kigeze kigaragara. Ariko bamwe mu basirikare ba Amerika bahakana ibyo Marshall yavuze mu biganiro avuga ko bagiranye. Ahereye kuri ibi, we yavuze ko abasirikare benshi ba Amerika bagiraga ubwoba bwo kurasa ku banzi barwanaga nk'Abadage, Abayapani mu ntambara zabanje. Avuga ko batari bafite ubwoba bwo gupfa ahubwo bwo kwica. Asubiye Washington
ba generali bumvise amasomo ye. Imyitozo ya kera y'ingabo za Amerika harimo gupima no kurasa ikintu kiri kure. Ibi byatumaga abasirikare ngo batamenya uko intambara imeze nyabyo kandi batishora mu kwica ibya nyabyo. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, izi ngabo zatangiye gutozwa hakoreshejwe ibintu bimeze nk'abantu ngo babihamye. Ibi bigamije kuvanamo abasirikare ubwabo bwo kurasa. Abasirikare batozwa kurasa bene ibi bintu biri henshi kandi hafi na kure yabo vuba vuba. Byageze mu gihe cy'intambara ya Vietnam, cya kigero cyo kurasa ku bari ku rugamba cyarazamutse bidasanzwe. Bakomeje no gutozwa kurwanisha ibyuma kabone n'ubwo bitari biri ngombwa kubikoresha ku rugamba. Major FDG William wo mu ishami ryo gutoza ingabo za Amerika yanditse ko mu by'ukuri ibitekerezo bya Marshall byahinduye byinshi. Ntago abo mu ngabo bose bashimishijwe n'akazi Marshall yakoze. Bamwe banenze bikomeye ingaruka zabyo n'intego ze, ndetse n'uburyo yakoze mu bushakashatsi ntaho yandika. Bamwe mu basirikare yavugaga ko yabajije bavuze ko atigeze babaza niba bararashe. Marshall nawe ntabwo yigeze agaragaza mu mibare uko yagenze mu ijanisha. Robert Engine, umwanditsi w'umunyakanada, avuga ko hari impamvu nyinshi zo guhamya ko amajanisha yatangaga yabaga ari imibare imihimbano yavanaga mu ntekerezo z'uko we yumvaga urugamba. Engine avuga ko Marshall mu nyandiko ze nyinshi ku mateka harimo kubeshya. Avuga nk'aho Marshall yavuze ko mu ntambara ya mbere y'isi yari we musirikare ukiri muto mu ngabo zose za Amerika zagiye ku rugamba, nyamara ngo ibi ntabwo byari byo. Mu 1919 nibwo yagizwe umusirikare. Icyo gihe nabwo ngo yagiye i Burayi agiye mu butumwa bwo guherekeza arinze abasirikare bari batashye bavuye ku rugamba intambara ya mbere y'isi irangiye. Ibyo Marshall yagiye yandika kandi byababaje bamwe mu base combattant, ancien combattant cyangwa se abarwanye kera. Bavuga ko bibatera icyasha. Imibare ye ya 15% kugeza kuri 20% na n'ubu hari benshi bazwi banyuranye bakibigenderaho ku isi. Nubwo bwose hashize igihe igiwe impaka ku kuri kwayo. Ikitagibwa impaka ni umurage wayo watumye abasirikare ahanyuranye ku isi bahindukaho kurushaho imashini zitazuyaza zo kwica. Reka noneho turebe uruhare rukomeye rw'abasirikare ba Afurika muri rumwe mu ngamba zitazwi cyane mu ntambara ya kabiri y'isi. Operation Overlord, inazwi ku izina rya D-Day Landings. Ntabwo yari gusa igitero simusiga cy'ibihugu byishyize hamwe, les Alliés, bitera Ubufaransa mu ntambara ya kabiri y'isi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani, amezi abiri nyuma ya kimwe mu bihe bikomeye by'iyi ntambara. Ingabo nyinshi zongeye kugabwa mu rwego rwo gutsinsura abasirikare b'Ubudage bari bateye. Ni urugamba rwahawe izina rya Operation Dragon, rukaba rwibuka mu Bufaransa buri mwaka. Hatumirwa n'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu 2019 yakiriye ba Perezida Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire na Alpha Conde wa Guinée Conakry. Abasirikare bo mu bihugu Ubufaransa bwakolonizaga muri Afurika bari bagize 2/3 by'ingabo z'Ubufaransa mu mwaka wa 1944. Bwari bumaze gutakaza abasirikare benshi nyuma y'aho Ubudage bubateye mu mwaka wa 1940. Raphael Schek, impuguke mu mateka y'Ubufaransa, yavuze ko abasirikare b'Abafaransa bagabwe mu majyepfo y'Ubufaransa bari ahanini abaturutse mu bihugu byo mu majyaruguru y'Afurika. Bigereranywa ko abasirikare b'Abanyafurika barenga 1 miliyoni barwanye ku ruhande rw'Abaliye mu ntambara ya kabiri y'isi. Ku ikubitiro, Operation Dragon yari yateganijwe kubera rimwe n'igihe ingabo zindi z'Abaliye zageraga muri Normandie mu majyaruguru y'Ubufaransa ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1944, ariko iza kuburizwamo kubera ikibazo cya mikoro. Ariko byabaye ngombwa ko iyo Operation Dragon ikorwa nyuma yaho ubwo ingabo zariye zananirwaga gutsinsura ngo zisubize inyuma abasirikare b'Abadage kubera ibibazo byo kubura ibiribwa n'ibindi nkenerwa ku rugamba. Intego yari ukwigarurira ibyambo byo mu karere kegereye Ubufaransa k'inyanja ya Mediterane.
bikaba byarugufasha mu gufungura kandi gace k'urugamba bikarushaho kotsa igitutu Abadage. Umunyamateka Czech asobanura ko ingabo z'Ubufaransa zagize uruhare mu ibohorwa ry'imijyi yo ku cyambu cya Toulon na Marseille. Abariye bari bafite ikibazo gikomeye cy'ubwikorezi bw'ibikoresho by'intambara ndetse n'aho babishyira. Rero byari ingenzi kuyifata byihuse no kutagira ikindi ikorerwamo muri ako kanya. Operation Dragon yaciyemo ibice imitekerereze y'ingabo z'abariye. Abongereza bari bahanganye n'indi terwa ry'Ubufaransa, bakaba bari barashyize imbere ibikorwa bya gisirikare by'abariye mu Butaliyani. Ariko kuba hari hakeneye kwagura ahandi hantu mu Bufaransa aho kugira ibikoresho n'ibindi nkenerwa ku rugamba, ibyo nibyo byashyizwe imbere kurusha kujya mu Butaliyani. Amakuru atangwa n'igisirikare cya Amerika avuga ko ibyo bikorwa bya gisirikare byarimo abasirikare barenga 500,000, abarenga 230,000 bakaba bari Abafaransa. Icyo gitero cyarihuse cyane kurusha icyo muri Normandie cyiswe Operation Overlord, kuko abasirikare b'Abadage bari bamaze gushegeshwa n'igitero cya mbere. Mu gihe Operation Overlord yamaze amezi 2 n'ibyumweru 3, Operation Dragon yo yari yamaze kurangira mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa. Muri rusange ingabo z'abariye zavuze ko cyagenze neza kubera kugira ibyambo byinshi, zashoboye kubona byoroshye ibyo kuzitunga n'ibindi bikoresho birimo n'abasirikare bo guhanganira mu Burayi n'ibindi bihugu byari byariswe Lax. Anthony Beevor, umwongereza w'impuguke mu mateka y'intambara, avuga ko byanihutishije isenyuka ry'uko Ubudage bwari bwarigaruriye Ubufaransa. Ariko abanenga ibyo bavuga ko ibyifashishijwe muri icyo gitero cya kabiri byazingiza ingaruka itaziguye ku ntambara y'ubutita, Guerre froide cyangwa Cold War. Ingingo batanga ni uko abasirikare bagakwiye kuba barifashishijwe mu gukumira ko ubumwe bw'Abasoviyete bwigarurira ahantu hanini mu Burayi bw'Uburasirazuba. Ubutumwa abategetsi b'Ubwongereza na Amerika bohererezanyaga bugaragaza ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Winston na General umuyobozi mukuru w'ingabo z'abariye batumvikanaga kuri Operation Dragon. Ariko amagambo ya George Marshall wari ukuriye ingabo z'Abanyamerika ku butegetsi bwa perezida babiri ba Amerika Franklin Roosevelt na Harry Truman bo mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi nyuma yaje gusubirwamo, avuga ko Operation Dragon ari kimwe mu bintu bakoze cyatanze umusaruro cyane. Uruhare rw'abasirikare b'Abanyafurika bagize muri iyo ntambara ahanini rwakomeje kwirengagizwa. Igice kinini cy'abasirikare b'Abanyafurika basezerewe na leta y'agateganyo y'Ubufaransa mu mpera y'umwaka w'1944. Lafayette yongeye ko urebye Ubufaransa bwafashe icyemezo cy'uko abasirikare babwo bagomba kuba ari abazungu gusa, nuko bwaka intwaro n'imyenda ya gisirikare abasirikare b'abirabura. Byasize agahinda n'ipfunwe. Abategetsi b'Ubufaransa banongeye guteza impaka guhera mu mwaka w'1959 ubwo ibihugu Ubufaransa bwakolonizaga byabonaga ubwigenge. Amafaranga yo mu gihe cy'izabukuru bwageneraga ababurwaniye bo muri Afurika yarahagaritswe. Ibintu byakosowe gusa mu mwaka wa 2010. Ariko mu mwaka wa 2017 François Hollande wari perezida w'Ubufaransa yavuze ko Ubufaransa buzirikana abasirikare b'Abanyafurika baburwaniye, avuga ko bo bari mu mwenda w'amaraso. Umunyamakuru w'Umufaransa Audrey Plouva wagize uruhare mu bukangurambaga bw'uko uruhare rw'abasirikare b'Abanyafurika bazirikanwa yagize ati: iyo utekereje ku ibohorwa ry'Ubufaransa, ikintu cya mbere kiza mu mutwe ni amafoto y'umujyi wa Paris ukurwa mu maboko y'ingabo z'Abanazi, cyangwa amafoto y'umusirikare wa Amerika ari mu modoka y'ijipe. Nta na rimwe utekereza ku musirikare wo mu bice by'Ubufaransa bwari bwarakolonije wabohoye Marseille. Igihe kirageze ngo tuzirikane uyu musirikare mu mateka duhuriyeho y'Ubufaransa. Mwakoze kunkurikira, naho ubutaha.